2 жылга жакын убакыттан бeri 2000'den ашык жаранды мен өзүм жеке кабыл алдым. Арамызда мен таанып турам да 5-6 чыгып сүйлөдү. Менде 2 жолдан болгон. Өзүм кабыл алып тактагам. Кыргызстан боюнча. А бизде бул жеке кабыл алуу. Анда башка прокуратуранын кызматкерлери кабыл алган 1000 адамдар кабыл алып турат. Bunun 2 sebebi var. Birinci sebebi elbette barınızlar aytılırsa ağızdan çeşitli ulanlandığından jергilиктүү rayonduk dengedegi militsiya kızmatkerleri, prokurorlar, sot biyligi, anan özündörүн мамлекет кызматтардын жарандардын укугуна кайдыгер мамиледен чечпейт арызын. Ал айланат, айдан жылга айланат, ошол менен арыз күчөп Önetler ötüp, nizamlı, ürün hukukuzulda büyük talaplarda koyup atsa. Bu çındığında biz moyundalarız, baş prokuratör men nizamlı, közömör, taraftarın közömörde arz düşkönlüğünde sebebi ошондо bir aksakalımızdaydı da deyimde koyup size çöretti. Sen bardıq mamlekette nizamlı karşı biz közömörümüzde. Ошондуктан бизге hukuk korgонсо da kayırlı otasызlar. Bunu biz tereң тура түшүнүп атабыз.